Sibuseni Thixo, unguThixo uphakeme akekho njengawe, isiqalo isiphelo sempilo zethu. We give you all the praise, we give you all the glory. Nasekuseni Nkosi siza apha sikuhlonipha siboyika. Thixo Nto ingcwele sincede ke Nkosi sesilapha esikolweni ungenelele ngegama kaJesu. Amen. Manithethe ke lithi xa sisiya kuThixo singanwebi kakhulu sisibani. Amen. Awuthanda attention but when it comes to God. Amen. No amen no zonke akena umuntu usikona ngathi esikona zazana endawo no address umuntu ubani. We respect people but when it comes senze ukuthi kukhona abafuna ukuva nyana. Xa ngafuna ukuva you can go uhlale eziklasini ngaphazamisa abanye. The reason sithandaza kungoba thina sinemiceli abanye banengxaki abajongena zemakhaya ezi-serious abanye bafuna ukukhuleka ebomini ya-serious nje basilapha. Amen. Azuchitha xesha ngamathatha ethiwa ndibulise kuprincipal ndibona cince amen. Ndiyabona uba ndityhafile ngicela uba umuntu osecanga kwesi 11 uthi imaranqa. Amen. Imizuzu yam imbalwa apha. Amen. Ndibulisa bonke oomisi. Amen. Imizuzu yam imbalwa i-5 minutes enough andizonimosha. Amen. Kodwa ndiyandibona ingathi ndityhafile ndithanda uba nishukume mani. Amen. Njengafutshane. Amen. Sizojika izinto wena ukhalelani, wena ukhalelani, wena ukhalelani. Sizojika izinto wena ukhalelani. Ayithafile yayisa. Ndifuna ushukuma endinitya ixesha lam ke ngoku ndisenkonzweni yokuhlabelela nawe, ndisenkonzweni yokudumisa Jesu. Amen. Lewani ngibona makhulu apha kwesi sikolo abatyhafileyo ogqitha nangobisi. Haleluya. Andithira xesha manisa ngifuna ungonge lo from kwibandla iBethel House of God lapho uzothandaza nabantu besikolo. Amen. Thixo le nto ayibeka last year bangene isikolo nasikolo bisho yonke isilanda batha with India ndiyothandaza abantu besikolo because unomoya osemva kwini endingawuboni. Amen. Khona ndithanda utrenda nibone nibone othisha ngazindaka zenu nilwe nabo. Ngayibona ngathi into emnandi enhle yakani umoya eningawuqondiyo uzoniphazamisa kule focus nikuyo. Amen. Izikolo ngoku sezitshintshile abanye bathengisa ama drugs esikolweni izinto zininzi but ndizonibonisa a bigger picture. Khona into usathana afuna uyicima ngefuture yakho. Le nto nzokubonisa yona apha ndithandaze. Amen. Ndiphatha incwadi kaJohane chapter number 4. We'll pray and then say class in. Amen. Chapter number 4. Praise God. And verse number 7. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." For his disciples had gone away into the city to buy food. Now, the woman of Samaria said to him, "How it is that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman?
For Jews have no dealings with Samaritans. Chapter number 2, verse 10. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you a living water. Father, this is a word to our life. Amen. Abasifunda khona abantu baseloyiso siva nguYesu uYesu amdibana intombazana ekhamanzi equleni. iBhayibhile abafundi bakaYesu babemkile bokhangela into okutya ngexesha ke lapho uYesu ehleli elinde bona equleni uyame ngequle kufika intombazana. Amen. Intombazana eyazwayo ehlaleni eqonda intombazana yaza abafana ngoba kodwa intombazana yaza abafana xa ifika apha ifika uJesu apha equleni lentombi izokhamanzi uJesu mequleni. Amen. Yona engqondweni yayiyokhamanzi kanti ayazi it was a divine appointment. iBhayibhile waxa ifika waJesu ngicela amanzi ngale ntombazana iqula eli lona linzulu and iqula ngoba linzulu lidika kube nentokha. Amen. uJesu uyayiphendula ke ngokuthi athethe into ukuthi akukho nobudlelwane between amaSamari namaJuda. Amen. Uthi ukuthi andinayo ibudlelwane nawe Jesu. Amen. Now uJesu uveza into ke kule ntombazana sesithandaza uthi uba ubusazi ubani uthetha naye ubunge wena ucele wena amanzi kuyo kunoba yena icele amanzi kuwe akunike umthombo wamanzi ompompoza unaphakade. Athi ke le ntombazana iqoma hey uthetha into enzima lo tata. Amen. Ngoba yena bezibonela umfana. Praise God. Mhlawumbe nethonga yatshintsha xa kuzwa ebencela amanzi athi iqula linzulu. Amen. Nethonga yatshintsha ngoba ubona umfana. Praise God. Kanti akayazi uhlangene no-alpha no-omega. Akayazi uhlangene nowadala izulu nomhlaba ngemini emibini. Akayazi uhlangene nalowo yisukufa wangena engcwabeni lambhodla ingcwaba lathi asinoyigcina ikumkani yekumkani. Akasathethi namadoda nje ukuhlala aqhelekileyo uthetha noJehova Jireh. Ithi iBhayibhile wathi Nkosi give me that water ngoba ndiyava apha endlebeni zami ukuthi kunamanzi ohlukileyo nala ndimane uzowakha apha. Ngoba iBhayibhile uthi ukholo luza ngokuva. Le nto ithethileyo Jesu empilweni yami ifike yanyakazisa ubomi bami. Akathethanga amazwi maninzi kodwa uthe uba usazi lo uthethana ngewufuna amanzi apha kum. Ithi iBhayibhile njengoba nikela amanzi uthi qala phambi koba ndinike lo manzi fanele silungise impilo yakho ngoba kwazeki ufumana amanzi asuka kuJesu impilo yakho ingamkholisa uJesu. Wathi ndenze njani? Wathi ndiphathele yakho indoda. Ithi le ntombazana xa ithethayo ithi fitleva yazi uJesu umdala wensuku wazi isisekelo wazi umva nobuya phambili kwethu. Uthi nendoda uthi uqinisile nale uhlenda endlini uhlalisana nayo yakho. Kuthi ukuthi le ndoda le ntombazana yayispecialize ukuthatha amadoda abantu. Igama leNkosi malibongwe. Yayisaziwa ngentombi abantu bethetha ngemeko yayo kodwa bangancedi kumeko yayo. Ngizothini ekuseni kukhona mhlambo lapha nawe uphatha umphanda. Abantu basesikoleni eloyisa bayibona imeko yakho unomphanda uphethe. Mhlawumbe lo mphanda uzama uescape kwi-problem esekhaya ubalekela kwi-drugs kodwa kulungu uyaphasalaka. Abanye babalekela kwiipilisi kodwa kulungi. When you look at your life you are going down ngumphanda. Kodwa ekuseni namhlanje andisangokujaja nge-drugs okuzo ndizomnikeza uJesu waseNazaretha. Give me that water. Ngoba abantu ekuhlaleni bangijajile. Give me that water. Mhlawumbe abanye impilo yabo baphila impilo engabakholisa abazali. Nawe unento ejoye ngaphakathi. Anditshayi ndithanda. Andiseli utywala ndithanda. Unegebhe ngaphakathi engavalwa ngabantu. Kodwa this morning I am here to introduce the man whose name is Jesus. Jehovah Jireh. Jehovah Shammah. Uzayala umuntu ongaziyo abasuka khona
akayazi lapha yakho ungasimatanisi nabantu abakhaya nabo ku-right. Mhlawumbi lo muntu ugezana esikolweni yena kokwabo unelifa ungasimatanisi naye. Mhlawumbi nawe uzama ukuqoqosha kodwa usidibanisa nabantu abangekho-right. Ngizokunikeza umthombo osuka kuJesu, umthombo obamba intombazana seyiphasalala seyinqanywe yi-community mana xa ihlangana nomadida ziyajika izinto. Lord, give me that water. Ngigqibile, I'm done. Mandithethe le nto ndizoyithetha ngoku. Sake safunda yazi misashumayela lapha ababefunde aqali ukubakho kwawo umuntu ongathi clever. Mase kufa ufuna ukoyikwa aqali ngawo bangathi umuntu oclever. Oclever ababhubha. Abantu bekho abaclever basetrongweni namhlanje. I-future ibimile. Decide now for your future. Whatever you are doing now, noma ungahluma uthisha bayigqibile le mfundo bayaphangela ngoku they are early. Wena, what about your tomorrow? Fix your life now. Because non-stop it time wasted never return. Use this opportunity. Kuna countries abakuwo kuyaliwa akwasi kuyezikole nina opportunity enkulu. Don't play with this opportunity. Use it wisely. Namhlanje sinabantu abahlele ezindlini ngoba xa sekunzima ukukhalwa ngabantu babele yonke into oyenzayo noba uyenza kutishana noba uyenza kubazali ngenye imini nawe usazoba ngumzali. You will understand the pain you're causing. Respect the elderly people, respect your teachers, and God will change your life. Mhlawumbe wanye thetha nabapha uyafuna uphuma kwijob ezingekho-right. Noma ngazenzo Eminem enimene amanye emali wena lo akaqualify nakuthi 50 lo muntu uzenzo enimene. Sozibalisa ngomuntu ozophelela lapha eMdantsane. When your mansion is waiting for you, when you decide right now. This is real. You will die before your time. And hell is real. Abantu abatsha abafana namhlanje bengena Yesu, they are burning in hell. Bafuna le opportunity ba akwazi ngokushiyela namthatha uJesu. Ndizonika le opportunity. Kunendoda nguJesu engakubisisa ilando. Ayifuni background ingcono. Ayifuni uba wenza kakuhle. Ikuthanda une mistake unjalo. Ikuthanda ubhadazile. Take Jesus. Close your eyes and pray. Kalabe libanzi ongoshe wezulu phila. Ngithethele ngithi awubazi abantu abangaphi abantu very soft. Awubazi abantu abangaphi abagulayo xa uphakamnxiba i-uniform yesikolweni. Because they know that you are going to change your family, your situation as a guy. Don't play with this situation, this opportunity. I'm going to pray with you. Close your eyes. If you say, Fundis, I'm taking the right decision, I'm sure. Tell you to Jesus. They can play about la petangwako, but this is it delicious no bombako. Don't die without Jesus. I want to pray. This is other mountain for Jesus. I want to change. Kalabeli banzi ungoshe wezulu phamseka khulu babona tisha lemthatha phila kalabeli banzi ungoshe wezulu ukuphila wami wena amakhosana bahila kalabeli banzi ungoshe wezulu ukuphila wami ilabosana bahila ngithandaza ukuthi uJesu namhlanje lilivilishi lakho lithetha nempilo yami. Ngicede Nkosi, tshintsha isimilo sami, tshintsha ukwenza kwami egameni likaYesu. Ngena ngaphakathi kwami uyitshintshe impilo yami.
namhlanje ngithatha isigqibo sokulandela wena. Namhlanje ngiyasidivorce indlela ezindala ngithatha indlela zikaYesu. Namhlanje isisidalwa esitsha. Father, we thank you, we give you the praise, we give you the glory. Bawunamandla nansi loyiso naba bafundi bazi kunqunge kodwa baza kuwe nguThixo ophilayo. Banye Nkosi impilo zabe seziphasalaka babalekela kwindawo ezirongo. Abanye bafuna emene advice ezirongo kodwa khona ekuseni uzobahlangula. Bawunamandla lembewu seyitshalwa bayingene enhlizweni nothishala bangqine bathi ngomhla kwafika uJesu loyiso abafundi bachintshile saphumla. Thixo ethenqele ngoba siyazi kunomoya behind bona ochintsha character zabo ochintsha behavior. Bawunamandla kodwa sizothula umoya kaThixo kule ndawo. Esisikolo sonke ehanqe ngomlilo amandla amangalisayo eklasini sifefa igazi likaJesu waseNazaretha. Onke amadimoni abusayo kule ndawo siyawadilisa sonke i-altara ngegama likaJesu waseNazaretha. We come to you and we trust you, Lord. We pray nangotishala, cover them under your blood, Lord. We know into abasifaceayo bane-challenge emakhaya xa befika esikoleni bongezwa zezinye. Father, give them strength, oh God. Bawunamandla ndiyabathandaza ngabo the principal sesikolo we pray ngaye Thixo wethu amandla mnikeze ubulumko to lead esisikolo egama likaJesu. We pray ngeloyiso this year Nkosi i-East London yonke ijonge kwesi sikolo. Things are about to change. I prophesy in the name of Jesus. Noba kwashwatyulwa ngesi sikolo kodwa ngathandaza ekuseni Thixo wethu amandla esisikolo masiphakame ngegama likaJesu. Shayina uJesu izandla. God bless you. Hallelujah.